durung moni tembange. Iki Bu. Pantesin sawang Iya. wadon lan Benar. hari Dibeda. Iya, dibeda. Asik. Si pengantin manis Bibi Rija aja mendelik ba Bibi Rija karo somane hari gawe bunga pada melu ngiring beli pada melu ngiring pada melu ngiring lah karena kaji berata sindangan jadi kawan ajaib. Iya. sumpinge kembang ari kembang wijang aja selendang pelangi aroma wangi ari pangangkungone yen dadene eta yen dadene yen laku iring-iringan Mama Irfan wong lamaran dhewe Mama Irfan ora lali sareng ayah ramae kedien Mama Rwendang saking majasi dheweke simbar mata megaring telapukan kilingan kena ngidepi kilingan kadang belane bapak jidaklan bos tebeng saking tambak sering Ya Allah Gusti Kang Maha Suci lumaku kayak ora dirasa bapak cidak lengan bos tengkas dewe ternyata wis ado suning galaken panguragan tujuannya Mas Blimbing menolok mata wanangan ora nanalian kelawan gawa ati kang bunga kepengen pisan ngadiri sekejap pipis ngucap ning pesta perkawinane ratu pengantin bebarengan sing awit pengen mulang sing teliti ngati-ngati sing ora disangka-sangka ari ratu pengantin si bakal kedauk jodoh ijal mikir ijal tuan rumah dewe kejajara pasange karo wong lanang sing duweni aran Raden Jopak lamun ora salah Mama Irwenda minaka saking majeng si dewe sing arane wong bebaturan wong meduluran yen bae lagi ngerasa kena kebahagiaan sing telitilan ngati-hati sing awas laku nampane ya melu kegawa senenge alhamdulillah duwe batur bakale rumah tangga badan Nyemas Blimbing ya anu nema masih ado si jangkawane
Ya Mas Blimbing masih bocah. Iya masih bocah. Ya, hari dipai jodoh. Wah ya. Jadi sukure, pangeran. Astagfirullahaladzim. Ngecaprak banyak kayak wong edan. Ci, Hari bokat kita masa baika. Ternyata bukan orang lain. Tangga kini surma hari kudu ngomong mah. Ini Mas Pelem kini. duduk. Subhanallah. Subakan ketek. Segit kita mah. Ini Mas Bling Bing. Ya ampun, busana na dinakin bulewa-lewane. Jadi tangga kudu tangga. Tangga hari kudu ngomong mah. Harap mangkat mendi indah nenduk waya meneku. Kogang. Ah, kok. Maksudnya mangko dingin kan? Priwe kah? Yuk. Sing aja yuk. Priwe sinok. Aja nok. Ai priwe bi. Dede. Oh dede. Dede pengsek. Oh, di. Yang itakan. Rupanya kau ora terima bakal sing beluk dede ku. Maksudnya masih ngaran tangga ku ake. Iya. Kin kita tangga sebelah di Ika. Tulis sampean ku sapa Ika. Jari gaya. Singaran manusia bakal wisejen kau lupa dengan segalanya. Oh. Padahal waktu zaman semana kita karo bocakin kita dilawani met yuyu bareng, Ci. met semanggen bareng. Bareng nganggo serip penganggo pemutih, sombong bocakin. Iya tahu Wak. Lah. Dipeluk ewa. Serawat karo salon sirang Jawa surma. kosim beli kah? Bocakin. Om dong. Oh iya ya Om. Om dengan dipeluk aku. Ompong. Iya Om. Ompong. Beli kelingan. Sapa Ika sampean? Jaka kelana. Kakang Jaka Kelana. Diinget-inget coba. Jaka Kelana. Luru yuyu luru. Dolanan apa bareng? Kelingan beli tuh. Oh, sing maculi telepong. Ya. Iya ora kada. Ya ana sing kamera je. Delong nengen di dari siran aku. Yang puliwat kelayap seriwig. Seribu dah kita nak kalong indahnya Ya aku. kita ku lagi buka Pacebook. Pas bo. Iya, Facebook. Hmm. Lagi scroll. Iya. Barang anu kunjinis sampai. Sini dah kita nak rombongan Pontianak. Dongol maksudnya mas sampai. Bener. Liwat. Liwat layar. Kita ku lagi apa Sun? Siapa sih Sun kini? Iya. Oh Sun iya wong gadingan. Lagi maculi telepon jak kanggo ngempani rabine. Mual rapi kita pimpin di telepon main. Yang dikasih ngomong bulannya gak aja ngomong konon bakal di kameraku. Yang kita nih beli beruji. Kita meniru kena derga. Kelingan kelawan isun. Kelingan ning sampean. Siapa diinget-inget dong Kakang ayu. Jaka Kelana. Bener disalah. Sing ora payu-payu rabi. Ya kan? Kan Ya, iya. sih. Ya iya. Ah. Ya ampun masih urip sampean. Subhanallah. Anu kun priben kabarnya sampean. Tulilah. Dinakin bisa ngadiri ajate Bapak Yusuf sekeluarga. Iya, Dulila, Duljani, Dulyaman. Oh, kari dia kan aku mana-mana beli bocahku. Sampean aku sing tutuk bakal ngomong. Iya ditutup ke lebandiin dan aku. Aja Dulila bay. Silakan takon. Ya. Nah, priben ya kabare. Priben. Kita jawab kan wong Islam. Tulilah lah. Salah. Salah lebandi. Alhamdulillah. Subhanallah. Subukan ketek. Alhamdulillah. Nah. Dinakin masih keadaan isun sehat walafiat. Syukur alhamdulillah. Berkat doane masyarakat Gadingan. Wong kin wong loro masih pada sehat. Ayo kini gadingan kini. Duduk arang ampel. Bocahku. Orang ditangkap nih gadingan orang apa sih? Ditangkapin ingin disirang. Ning Gunung Sari. Dui warna kan tak koplok. Akhirnya bandrolnya apa? Iki yo galu ajeng je. Apa sih? Gelora. Coba kan Allah. Gelora Bung Karno. Gelora Buana. Dah kita ke disewati Mama Haji rasanya mah. Gelora Buana. Eling-eling masih pada sehat ya. Masya Allah. Bisa nginjek wong loro panggungnya Gelora Kita Buana. nyedek panggungnya Gelora Moga-moga Buana. Bapak Haji Subrata Mimi Haji Eti jadi ketua sing amanah. Amin. Mudah-mudahan bakalan anggota jalur kebun aja ditolak mentah-mentah.
Ya iyalah bak awong dadi ketua kudu royal karo anggota. Bener. Zaman kin dadi ketua beli royal. Wah, beli ketua. Iya, contohnya. Wis zaman. Wis aja dawa-dawa wis. Aja dipancing. Ki mangkone ari ngomong ting drawes. Arep endi indane? Kula kok Kang. Iya. Arep majengan. Majengan. Iya. Ning Bapak Yusuf, Arep kondangan beli. ari kono majengan ning sapa? Ning Bapak Yusuf mandon mangan bae gitu. Oh iya. Arep majengan Ning? ning bature Mas Blimbing. Batur ini Mas Blimbing arep kawin. Arep kawin. Lamun ora keberatan bocah endilan sapa arane? Ratu penganten. Arepan kawinan. Ratu pengantin. Iya Kakang. Iya. Sampai yang si oli undangan beli. Oli sing mimegian. Ibarang bae cireng jauh sing. Ya embu sing kana sing kene ku dedene gak oli. Elakan kene mah. Tada thank you ayang. Arep kondangan ning ratu pengantin. Iya. Ya ampun ora usah bali. Apa sih? Aja buang-buang waktu, aja buang-buang tenaga. Loh. Iya. Kok ngomong mang Percuma awakmu bakal tekan yang perkawinan ini Mas Ratu pengantin. Beli sida kawinan dengan Mas Ratu pengantin. beli sida. Iya. Sing bener gak Kang? Masa ya kita beli bener mah bocahku. Masa ya wong arep kawinan anak beli sidane? Gagal. Pengantin lanangnya manjing rumah sakit. Sing bener. Ya, kita pernah niliki manjing gambar OGD. Aja OGD. Aduh, bocah ki. Aja OGD. OGD mah iku membre. Sini rumah sakit kan. IGD. OGD je. Hari OGD. OGD mah orang Oh, berarti salah. ya salah. Lamun orang keberatan lung tulung. Hentikan segala tujuan awakmu ya Mas. Aja buang-buang waktu. Ya toli gang kodingin arep liren dingin Nah. blendingnya gak pegel Kang. Pegel kan? Pegel Istirahat dingin. liren. Istirahatnya aja ning tempat yang sepi. Ini ngendi? Kelingan beli dinakin oleh undangan. Iya. Sing Bapak Yusuf. Mm-mm. Senok kongkon dadi bintang tamu. Iya kana. Iya. Iya dicetak kana ya. Dicetak pada kira-kira ayo wong pengen mau dicetak. Ya maksudnya makanan ning undangannya kan. Subhanallah Bapak Yusuf lagi ajatan keluarga di tengah kabeh. Anak beli tamu sing tambak sarine kene. Anak. Masih anak ning kene. Anak kaningan ngacung tangan. Yung almarhum Bapak Marsita ku pengennya kuning kana kuno. Oh, kuno. Idi. Kalesan wong kene ne apal ya? Iya umurnya kepada karo kita lah. Umurnya? Iya. Mesti dika masih dalang. Gelungsungi kita mah. Jare majikan wadone. Iwenze. Nok elah tekan menek kon ngibur majikan wadon. Mung siap. ana sarate. Sarate? Saudara majikan wadon pada nok elah nembang. Sing pertama iku khusus kanggo keluarga tuan rumah. Iya mangga. Di majikan wadonnya kon munggani dhuwur panggung. Mangga majikan. Eman bayare majikan wadon ngundang dilawani rebutan. Lamun tutu Kang Yusuf mak kita kini kana bae kini surma. Cuman melas wong dewek ning kene nek iya. Iya nengan. Iya. Iya. Sira waras nang. Alhamdulillah. Masih kadue rabi IPA masih. Masih. IPA ku pengen tukang lembit anak tunggal. Iya. Sing bocah lembula kapadane. IPA rabi nira. Ya. Beli melu nang. Melu Subhanallah. Hari bokat kita mata bukan ndang ngono. Cilik temen surabi nirane ku. Ari ngomong ke mangga Alah. majikan. Ya Allah. Di. Tobat. Dan sampaikan iya dengan kono majikan wadon yang kini teka kini. Duh. Iya. Maning. Orang gede-gede Kosip ku inget beling kita. kelingan. Sira kabangannya yang ngumekan ikan karo bapak satu lho. Iya sira kan dia keluarga Lotoni Warsani. Iya ninganan. Di iya ari wong. Bapak Kosim kah waktu ndalang Cipta Agung kah? Iya. Kita ke melu ndalang banget. Iya. Undalang. Bangene ku melu ndalang dadi tukang lempit bocah lambine pada hilang. Bocah mau beli gede-gede ya. Awet no mari wong cilik ku. Sehat majikan wadon. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipahi kalung. Bener mah duit wong kana sing kanggo kalung. Anak. Ya pengen lah. Aja gede-gede sing biru kapadu telu bae. Bismillah. Awas, cungure awas nyangkol, cungure awas.
pada baju udah kayak kita penset. Oh iya ningananku. Oh. Tapi ayu no kayak laki ya. Ayo. Ayo. Kalau ka pengen kelarang jar majikan ka. Iya. Mami Gian calon majikan arep ngalungi beli. Pemanin kapan internet ko? Pengen dipakai dolar. Ya iyalah. Dalan maning. Oh kecil ngurupi maake. Mamai Arjuna Bos Dolar. Taiwan. Majikan wadon. Mamai Arjuna Cinta Bos dolar. Taiwan. Dara Nah. Renkyo. Ay Mami Arjuna. Masya Allah. Kun majikan nabe balik si Ya Hongkong. ilah ilo pangeran dipai dolar bocah. Ora ilok-ilok sampai gemeter kayak kenentang. Surma. Singaran Saking dia mah gejala kuno mang. gejala apa ini? Sim. Wako sim. Non. Banyak na sa paro. Si Ramang ko. Endang ko ora ditabui. Tabulus tuh kayak kendang enak gua. Hari ngomong iya. Kosim. Pas Surma kuning ngancing awit kita nanggap pertama aku masih anak bayi sampai tangki. Iya kun ku sing awit cilik dari tukang kendang ko. Iya mau berarti pecatiban yang ketuanya ko. Nyong ora bener ora apa Ya dia. pada. Tukang kendang kawin maning ngumpul kenapa mbu. Kian kaulane majikan. Iya. Kone pengen ngalungi, ngopai duit dolar. Benar. Iya. Bari priwen di ben. Cungur ya kebalik. Cungur ya kebalik. Dua lagu kan. Lagu ini apa? Turu. Turu bareng. Iya. Tane turun-turun bareng-bareng. Hey. Sing awit balik ku sibuk bae betul. Oh, dadi beli bisa turu bareng. Ya dikunci beli lawang ngasih jero. Bari tamu ni aja manggil. Kinta musik pesisir balongan tak beli. Kang Lotoni. Bature kita Komar mana Komar? Ada yang namanya Komar ngacung. Mana Komar? Kon munggah Komar, lepi setinggo. Lagi Cuma 16 ribuan kamu udah dapet tools make up sebanyak ini. Biasanya kan ya kuas murah tuh bulunya kasar, gampang rontok, terus make up malah jadi peci. Tapi yang dari Mange ini tuh beda guys. Isinya tuh 13 kuas lengkap, bulunya lembut banget, dari serat buatan dan aman buat semua jenis kulit. Tools yang besar bisa dipakai buat powder blush, loose powder, contour, dan foundation. Bener-bener semuanya tuh kepake guys. Dan tools yang lagi jaluk jaket. Wandel beli tukang parkir kan. Majikan tua. Turu kon bareng, mene, ya, no? Majikan tuane. Iya. Majikan nome beli gelem nanjak dulu. Bagian sing Oh, penting isi, majikan nah. lanang karo majikan batun. Ayo nang dimulai waktunya dibagi-bagi ning anan Iya. akeh sing durung metu Kan dalange. ngomongnya mendi. Ah. Turu bareng. Ayo Mimi Gian. Oh, tidak katon. Iya. Iya, jaluk ditabui ya, Toba. Kanggo majikan wadon, majikan lanang. Budaya abiasa. Mimi Gian. Bos Dharma Ayu, budaya Abila Mama Ayu Arjuna. Aha. Review. Yeay. Kamu keluarga majikan Kang Mas Dori. Aku Kang Ucup. Adine majikan. Majikan Kang Mas Dori. lanang. Adine Kanggo majikan. bapane Kang Mas abiasa. Ah. Bundane abiasa. Mimi Rizal yang Anaknya. nge-film. Mimi Rizal. Bang Iki di bela ke rumah sakit. Sing kepe balik Anaknya Bang Hongkong. Iki. Majikan Mimi Rizal. Majikan lanang. Mimi Rizal lagi Mama durung Rizal. dadi siji. Mama Rizal. Mimi Rizal. Mama Rizal. Mane setengah matian Mimi Majikan Rizal. lanang. Majikan Jaluk omah dituruti, jaluk mobil diupai, Mama Rizal. selalu disayang-sayang, kowe ati Mama penasaran. Rizal. Ade. Mimi Rizal, Mimi Rizal, Mama Rizal. Mimi Karyanto. Ya. Ya Sekian wis dadi siji Iya, iya. Mimi Rizal. Arah-arah ditonggoni majikan lanang. Mimi Poro-poro turu bareng. Oh iya. Dijawil Mama ora Rizal. kieu. Majikan Kesiksa lanang. rasane Majikan badan. lanang. Duwe laki Majikan lanang. ora eman adine Majikan lanang. majikan. Mama Rizal. Adine majikan. Mama Rizal. Adine
Mama Rizal, sedulur Mama nome Rizal, majikan Mama Sing lagu turu Rizal, bareng. Mama Mama Rizal, Egian ayah, Sing lagu Papa Egian turu bareng. Egetin, Majikan Mama Tata. Egian, Papa Mama Egian, Rizal, Mama Egian, Papa Ime Egian, Karyanto, Mama Egian, Papa Ime Egian Karyanto. ayah, Mama Egian, Ime Karyanto, anaknya Bapak Ikin, anaknya Bapak Ikin, anaknya Bapak Ikin. Uang rumah tangga Apa jenong? kudu tertekan batin. Adine majikan. Mimi Olip beli suka Oh iya. antara Mama ketemu Alvero. tua. Mama Alvero. Mimi Olip, Mama anaknya Bapak Ikin, anaknya Bapak Mama Ikin, Alvero. anaknya Bapak Ikin, anaknya Mama Bapak Ikin, Alvero. anaknya Bapak Ikin. Mama Mulakan ngerti Nanang Irfan duwe rapi Nanang Irfan saya kula ora sanggup nyenggang larane atine lara yang Nanang Irfan lara segala-galane sekian wis dadi siji Mimi Nurul Mami Kiran mane ning Mami Kiran boro-boro turu bareng dijawil ngomongnya ora kiyep kesiksa Mimi Kiran gawe ati penasaran Mimi Nurul majikan lanang amun majikan lanang Mama Rizal Mimi Rizal majikan lanang majikan Mama Rizal Mimi Rizal ayah bunda biasa majikan nong si duwe dolar wongpong Mimi Nurul Mimi Nurul anaknya Bapak Ikin Wong rumah tangga kudu tertekan batin yen wis ora suka wong parean sanggup nyekan wong parean anak wong parean mulakan arti Mimi Sunari duwe laki tapi Mimi Sunari ora sanggup nyangka Mimi Dengaryanto Mimi Dengaryanto lara segala-galane lagi durung dadi siji emane setengah mati yang Mama Egian Anaknya Bapak Ikin. jaluk sawah dituruti jaluk omah diupai Bapak Ikin. Mama Adine Adnan majikan. saya Kang Mas Mama Doli. Adnan Adine penasaran Kang Mas Mama Doli. Adnan Kang Ucup majikan lanang Mimi Rizal Mama Rizalnya Keding. Dola, buatin aku alarm jam 7 pagi besok dong. Tidak bisa, aku bukan jam alarm. Bukannya kamu bisa segalanya ya? Ternyata kamu tidak sehebat itu juga. Apa? Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Lalu siapa yang selalu mencariku setiap malam sebelum tidur, menanyakan hal tentang kehidupan dan belajar? Baiklah, kamu juga tetap hebat kok. Tentu saja, aku akan selalu menunggumu. Iya, tidak ada orang yang membalas pesanku secepat dirimu. Aku mau tidur duluan ya, Dola. Selamat malam. Kiki Kopi Darat sedang bagi-bagi hadiah besar dan April ini. Kami berdua sudah setuju kalau web Kiki Kopi Darat ini di April ini harus bagi hadiah besar. Untuk member baru kalian
Geding majikan wadon. Ya nok olip. Tara, Nok olip, thank you. nok olip, nok olip, Iya, nok kok olip dingin anak ini? wadon, nok olip, nok olip, nok olip anak wadon, nok olip kesuhun. Masya Allah luar biasa Surma, majikan ki ake warise. Iya. Oleh durung 3 juta. Iya, oli 40 mah bucak kok. Bulan yang dalang iku aja manjak bae. Iya, udah. Majikan wadon pimen. Pirang lagu maneng. Hari masalah lagu mah tergantung majikan, cuman sing pentingnya nih kayaknya pada mola kabeh durung dengan duwi warna Durung neko. nih, Duwi warna. Gelora Buana. Gelora Buana neko. Durung masih akeh nih. Masih akeh sih durung Iya, tapi ngetrip. yang kok dipai siji Iya. maning majikane. Apa sampai maghrib. Iya wis ora apa-apa kok kenang, gampang kita nih mana. Kok dingin gene anak. Sing sapa kuno? Kin ki kanggo serombongan wong parean. Ana wong parean, Ana mau kan. parean ilir, palean bulak. Mimi Raja, Mimi Ilir. Raja. Iya. Nyewon lagune karena cinta. Enak karena cinta kula menembang enak mah. Kin sing Mimi Sonari jaluk lagune anggur ireng. Mas. Wah, pahit. Apa yo? Lagu-lagu Lagu apa? pengen, seneng ya? Kang Lotoni mendia Karena kan ya bapaknya cinta. Komar. Oh iya wis, iya. Ku jare majikannya kanggo ngormati tamu sing parean. Iya. Dituruti lagu karena cinta. Karena cinta. Oke. Sok mangga jejare majikan Ayo, keluarga karena sing cinta. pengen nanjak mene. Ada dibuang-buang waktu. Kita kembali nih Nayaga fokus punten persoalan. nih. Iya, kia makan go Iya. nayaga. Endah pemusik mah urusannya dede. Iya. Iya pun makan go nayaga baik. Baik. Dalem. Mungkin awakmu ingat nalika isun nembe ketemu kelawan awakmu ngucap ora usah ngadiri perkawinan. Kenang apa sih? Percuma lan sia-sia. Bisa nih. Ari kudu ngomong materga perkawinan mangsa sidaha. Sira wis pengen kawin durung batur wis pengen kawin. Kita. Iya. Ya ari kita mah wong wadon ora kan. Benar. Jare kang ngenteni setetes sing embun. Beli salah. Bakal si ana wong lanang sing temenan terus nglamar, kula kuwi siap rumah tangga. Kayak batur si Cepaya karo Senok wis pada dua keturunan siji loro telu papat. Wis. Tapi nasibnya Sira masih gadis baik. Masih dewasa. Ya isin. Priyen lamun batur mau arep kawin, sirana kawinan. Kita nak kawinan? Iya. Karo sapa? Aja watir. Yung sira wong ayu gemblok pasti akeh sing demen. Karo sapa kita nak kawinan? Pengen weruh? Karo tukang drama ning Tukang drum bae sira memilih sing ireng-ireng bae. Ya iya enak anget. Dudu tukang drum, dudu tukang kendang. Duduk. Lamun sira pengen kawin, sira kan masih gadis. Iya. Kudu oleh perjaka. Perjaka. Siapa perjaka mau? Siapa konon? Bakal sira gelem dikawinin bocah king insyaallah wareng nyandang bayi. Nyandang bagus. Duit sing endi? Nyandang barang abang. Boro-boro. Nyandang apa? Sing jelas mah nyandang sengsara. Yo kakek lewat wong melarat rabine loro. Maning-maning lah ini loro bocah iki. Gelem Maksudnya gelem? supaya sira ajak kalah saingan karo nyimas ratu pengantin. Kok dingin Kang? Iya. Di kaki kayak wong kesurupan apa sih? Kesurupan. Ya anget lah. Normal lah non mas sampean. Ya mual kita nih stres. Waras non mas sampean. Masa dianggap beli waras. Kok tiba-tiba ngajak kawin ning Iya. Mas Bling-bling. Nyimas bling-bling. Panasan sampean karo ratu pengantin. Iya, rasa isin kawan wira karena cinta dan istri tolak dengan ratu pengantin. Apa? Ketahuan belangnya. Maksudnya? Pantesan ngalang-alang nih kita belum 5 jengan. Ngomongnya pengantinannya gagal, pengantin lanangnya manjing rumah sakit. Ternyata siraki wong lanang sing demen ora kelakon. Bih tengeling barang anu pengen kawin karo kita. Ngaca Kang. Apa sih? Ilok ke kaca beli. Ya sering lah. Dua kaca. Ya duwe nih kan? Bukat ora dua kaca. Apa? Kekacaan ning balong. Maksudnya? Bukat kurang ambak ning segara. Dideleng raine dikana kayak ngapa Kang? Oh si pengen kawin karo Nyimas Bling-bling, kader wong blok lepot kayak konon. Blok lepot dah kita tasuk gawe pinian. Ya tinggal ada di wong kuji bleput yung enggak. Yang semenerai kayak Luki Hakim. Mbok teman enggak. Saking bae orang mawas diri, wonge ireng borean, pupure putih dadine abu-abu. Tidak kali ngomong untuk kenting temen bocah ku maling-malingan beli demen. Beli malah pantes sampai lu bakal dandan kok. Nok.
bagian kayak ki ake wong wadon si pada pengen foto bareng Waduh, jaluk tanda tangan Waduh. pengen dikawin Waduh. bakal jira tadi wong wadon nolak cita kita bodoh-bodoh deh wong wadon konon ya iya bagian kita mau bagian dari wong bodoh rongokakan mas apa daripada iya iya kita kawin karo Dika terus barangnya kita ki iya iya dinggoning Dika rongokakan rongo daripada pengsek dan bisa jira sering nonton berarti sering nonton Ucap. sering nonton kita dikawining Rainira terus agemnya kita ki dijajal ning sira bagian sora kang barangnya kita ada tek klotok subhanallah tek sopot oh. tek pepe ning dhuwur tarub lah Wah, digawang kucing. wah daripada kelakon karo kita bagian di pepen yang dhuwur taruh bareng anu barangnya kandel mangsa garinga satina mabune kayak apa indane Bu? ngerti beli kita ngomong mengkonon kok gila-gila siraku ngerti beli sampai abong-abongannya sirah beli demen ya iyalah daripada barangnya kita plus temen beli kelakon karo ndeke sirah yalas daripada idi kosin barangnya kita beli nicipi ndeke sirah plus temen suka yang hati barangnya kita diiris aduh tegawe sosis pokoknya aduh biang alah ana wong dagang sosis ya Ika lagi dibakar ada lagi dicaosi aja mateni rezekine wong dagangan sosis idi barang zaman sekian mak aja nining bocah cilik ning para embok gadoyan ning sosisku lamun wong dagangan sosis sing didagang sosise wong kian aduh gua yang kayak udah karet udah ke kita nang kang yuk pada jajan sosis pada jajan martabak jajan es bakso apa segala macam supaya pada laris wong dagangane dudu bahane ke dudu barangnya wong kian mah ikan yang dermaga gadingan sing anyar dilindes ning mobil dilindes barangnya kita nak kayak apa sombong sih tadi wadon rongokakan kita pengen beli sudik dikawining sira wong wis tua bangka la ilaha illallah pangeran wong lanang wis mambu lemah la ilaha illallah pangeran bagian sora kita mah dari perawan suntik bagian beli payu-payu laki daripada jadi rabine sira ngkone barangan kita nang pada korengan dong prek domprak peduli kurpal buang la ilaha illallah pangeran oh semak sampean juga anak kita ki bapaknya siapa sih mak Bapaknya Kardiwan. anak sampean di poyok bocah wadon ceplok bae semak gila-gila sampean ku belenak beli anak sampean ajak kadiran lah menjaknya kanan saya si pengsek kayak bagus-bagusin dewe siraku bagus soterai di borei bakal beli borean mah padak karo gawe coton siraku sombong kadiran sirake nok eke wong lanang jare suruh ngomong dunia bis tanpa jagat bis godok elor mabuk wong tambane wong bagus pirang-pirang wong ayu beli kurang maksudnya kita kudu gagal kawin nok tak adang ning kuburan sirake orang latih sirake suruh mah